Uma ukholwa ukuthi empilweni yakho kunomuntu othunye uSathane, uma nje ukholwa ukuthi kwenzeka izinto ezimbi kangaka empilweni yakho because the devil assigned somebody empilweni yakho, there's a probability yokuthi futhi ukholelwe ukuthi izinto ezinhle zenzakala empilweni yakho kukhona uNkulunkulu asayinile ukuze kwenzeke lezo zinto ezinhle. Ngoba ngeke sayibuka from the devil's side kuphela, kodwa funa siyibuke naleli side nalo ukuthi ke kunabantu babone ukuthi labantu bakhona empilweni yakho. Actually labantu kuba khona empilweni yakho, they've been assigned by God ukuba khona nje kulabo bantu laba empilweni yakho. Yabona ukuthi labo bantu laba balethwe uNkulunkulu. Abanye abantu uNkulunkulu empilweni zethu balethele ukuthi basi-uplift. Abanye abantu uNkulunkulu balethe empilweni zethu ukuthi noma sekumele sithathe intambo siyikhunge, but because they are here, they are there with us, they are here with us. Abanye abantu uNkulunkulu balethe empilweni zethu ukuthi singasafarishi. There's a reason why uNkulunkulu assign umuntu ukuthi asondele empilweni yakho. As much as you believe ukuthi empilweni yakho akuhambi kahle because uSathane ekhona umsebenzisako ukuze izinto zingahambi kahle empilweni yakho, there's a way nokuthi izinto zihamba kahle empilweni yakho because God assigned somebody ukuze izinto zakho zihambe kahle. uNkulunkulu uyasilethela abantu, uziletha yena, kodwa not in a form of God but in a form of umuntu. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuzehlela asisize singabantu personal in person, kodwa ukuze wena ulifteke uphakanyiswe, kunabantu obadingako basondele bakuphakamise bakuvikele babe nawe. Kodwa uNkulunkulu uyoveza lowo muntu kube uloyo muntu, kodwa uma uhlolisisa kahle kuwumuntu, kodwa emva komuntu kunoNkulunkulu. Ukuze wena uphakame kangaka, ukuze into zakho zihambe kahle kangaka, uyabona ukuthi kukhona abantu abangenzile kahle kahle ngila ngikhona ngibekwe ngabantu. Uthi uyabuka actually labantu abakubeke khona uyahlola emva kwabo, there's actual God